Welcome to Manipur Banking Guy. In my previous video, I forget to include some important details about subject verb agreement, such as definition, examples, and a few key explanations. So in today's video, I'll be covering those points more thoroughly to give you a better understanding. Before we get started, if you want to join in the journey, then please click on the subscribe button, and also do not forget to hit the bell icon so that my friend do not miss any future updates. Okay, let's get started. Yeah, give me the save. I have the subject verb agreement refers to the rule that the verb in a sentence must agree with the subject in number, singular or plural in bracket aduga sida hai jekem na teb ko I have the sentence sama da yori ba ko gi verb se asije subject to gi numbers have the karingba subject to na ko singular or gadi so thus verb to jo adum singular or neba aduga karingba subject to na plural or gadi so thus verb to jo adum plural or neba have neba si definition na hai sine ko aduga magi basic rules hai je asimak shuni ko basic rules to jo hena kupna adum khangna wi dam ta haibe me ko singular subjects ko text singular verbs aduga plural subjects text plural verbs hai the kaina matam da koi gi sidai sa hai jite na kem na te ko kem ta koi gi hai na te ko hai the kaina matam da koi gi aina singular je s tang hai ko singular koi gi singular singular subject to kai work kane ba adum singular subject am ta gadi adudi singular koi gi singular verb ogane ba si formula ni ko formula ni simbiu ko aduga ya si ai ko yam kan taraga aduga kai gumba koi gi kai gumba plural subject koi gi ko plural subject plural plus subject oyam taragadi akoi gi kai one ba koi gi adudi akoi gi sida hai ko plural verbs dam oyana hai ko adigi my verbs to kai one ba plural akoi gi plural verb oyane ba ko adamaina koi gi example khai yengsi ko akoi gi the children akoi gi go to school every day ko adigi koi gi the children have kai nam tam da si yeng ne je ko I am ta koi gi the children go to school every day, the child goes to kindergarten every day ani ji khanam ja tang yem ne akoi gi the stage da the children hai ko the children ji kai nam tam da si je koi gi plural ne ko aduna kadawre aduna magi go la ko if kai gumba sigi the child je sidi kai na matam da madi singular ne ko isan bi ho ko singular ne singular obeni na kadawre akoi gi magi thangnari ba koi gi magi verb se koi gi masagi koi gi subject to na kai gumba kai akona hai to singular oita gadi magi verb to jo singular ogane hai to adudi go sen la ko so maina koi gi the book that I got from my friend was interesting hai ko the book thing ji ko the book have je larik ama have ne ko the book have je single unit ne ko si je that si singular ne ko aduga mu the book sai taragadi si je definitely plural ne ko aduga so aduga mu magi verb tong yeng je ko verb ta somda the book have ne na sida kela was lai aduga sida sida akoi gi the book sai de ko mana sida plural obrina magi verb ta jo where was ki plural de where lai ko aduga sina ta ba akoi gi basic rules kana akoi gi basic rules khar lai ko basic rules sing do koi gi like koi gi atopa basic rules koi gi tara mangam ta hai re ko so atopa koi gi basic rules koi gi try panam chulai ri ko adu su koi tam tak se ko ata yam lai ko maru dan khanga cha ge ko aduna koi gi se koi na koi gi basic rules ko na e or es asi ta pakim tang dine ko sida koi gi magi kano se koi na the jumping s rule hai ko the jumping s rule Smaina I took se ko magi bagi koi few basic rules ta ko first point dai na college the koi gi the basic s rule have jine ko the basic s rule je asigi for magi example kitang na ne ko okay ani sida koi gi my example sing je sida kai home la ke ngone
example sida one book two books ko aduga she goes they go ko he dance aduga he does dance ko sumaina koi gi common noun ko akoi common noun like akoi gi book ko car house ko akoi na es hai why se ase hapa matam da ko ma je koi gi magi plural form da plural form on gane ko aduna adu but in verbs ko koi verbs tadi like akoi gi go ko read listen ko koi yeng ji ko asum akoi gi example sida koi yeng je ko like koi sida sida mina je ko si verb ngata ne ko read go listen place ko whereas koi gi verb si sida ko na es hapta es hap se ko si read sai ko sidana koi gi es hap matam da go sai ko dagi sidana mo koi gi es hap matam listen sai ko aduga sidana koi gi sidana matam ko na es hap matam da es place sai ko sida koi na kai on rage ngo Lona mak singular on ko have the read subject reads goes listens plays ko si koi gi singular ngata ne ko ai kutam ma hai ko koi gi she reads a book ko like she reads a book natagana she goes to school ko aduga I listens to music ko aduga my favorite music ko aduga he plays football kana ko si kai je koi gi singular ngata ne ko masai gi koi gi she reads a book ko sigi sidajda smai ham tara gadi sije koi gi hoi amron sumi read and se kana tara sumi ko sidajda kona a substance tara gadi she reads a book ai tara gadi sije singular ne ba ko singular ne ba ko si khangjan biu ko aduga go su samane ko listens plays mem like bab kona kai guma bab te a substance lagadi ma do singular on gan hamnida hai dai haining is kaina tum do koi gi noun natraga koi gi verb to ko es or es subject es natraga na koi es ko koi gi sari ire ko koi gi es ai ba wahi siman natraga na koi gi es ko hai wahi se asi je koi gi noun natraga na verb to yaw be ai ko aduga animak ta koi gi yaw do su ai ko animak ta yaw do su ai ko aduga hai ba koi gi es or es ase noun amadi verb to ko punni koi yaw min no dia de ko koi khudam krai ying si ko kudam moina koi the boys ko the boys place ko the boys place has the la leba maram di koina masai gi to akoi gi noun amasung verb se ase animakta akoi gi sentence sama da ko noun amasung verb ta es se animak se amukta da punna together koi amukta da punna koi gi simultaneously yaw ya de ko aduga like sidiyong ko the boys play ko sidiyai ko have the boys play have ne ko have the nupam sa sing na sani have ne ko the boys is plural ne ko na ma je play adri is la ro ko whereas the boy plays ko sinamuk the boy have ko the boy is singular ni ko the boy have je kitawa singular ne ba singular oi bagi kitore is ape ba si jo chumme ko aduga koi gi se dai han ituk sere ko akoi gi si dance ko si dance subject koi gi si je kaino koi gi third form singular number koi gi third form singular number ne ko third form singular number agadi magi thangnai bido akoi third form singular number agadi he she it ko si je kedawai matam da third form singular number koi ko si gi kano je kedawai matam da maga thangnai ba kano je koi s ka kayum ba kano tar agadi koi gi present form do agadi s pa ka ne ko aduga lai akoi gi vowel na noitar agadi kedoni ai koi gi bowel na recording to ngai da koi gi phone laksam de ki koi kano ngang tal re ko koi tha jam tujela ki ko sida koi na koi gi dance subject sida koi na magi c have y je ke do ba koi gi third form singular koi number ni ko aduna maga thangnai ba koi gi magi thangnai ba koi gi verb se asi je ke do na ba asi je koi gi s koi gi e na tragana es apa ka ne ba ko koi gi present form de ko e na tragana es apa ka do je koi gi magi maroina koi gi maroina koi gi kanu da ko koi gi vowel sin da kai gum ba koi gi si e je vowel or bagi s koi e s apa koi gi s tang pa pa ne ko ado koi o do da koi gi la chi yang nga je sida jo koi gi masa e yaw jiram bagi ne sin ko ado whereas koi sida koi gi si does dance ko sida o na ro me ko aduna sida es ape ko sumana es ape ko sida es ape ko maram di sida es te hadi pra koi hana es to o jiram bagi ne si je ko aduga adu agadi ko adu agadi ko magi basic form dance to on khane ba ko si gi kano sine ko gi s or es on je si bune ko na ko gi the jumping s rule ha jine ko adu ga magi ani soba ko gi basic rule am ngi ngasi ko okay ko gi magi ani soba ko gi magi rule je kaina matam da adu ga magi basic rules ta ko gi the jumping s rule sabse asi jina ko gi han ba ko gi
rule number 1 neba the basic s rule haisina ko ko few basic rules ni ko akoina nana dusi ko aduga second na the and rule have neba ko aduga stage da kitang nana jai ko ai hana ithwa thamjaram ni ko my friend and I are going ko shopping hai ko sida 4 hapu jai aya de ko koina sida kitang ai kitang haje ko my friend and I har si maru di wai ko adura ga su si kitang nana ko my friend and I are going for shopping kind I am tendency ko koi Facebook to kai dora ko hoi my friend and I are going to the market ka have jai ko aduga to the mall ka have jai ko aduga shopping ki orna di koi gi sida koina are going kano my friend and I are going shopping haga dem ko aduna sida ko yeng je ko sida my friend and I har ga sida are lai ji kai na matam da my friend and I have je asi kai na matam da sida ko gi my friend ko amadi and I have je asija article amana kadaw yam tamda article amana ni je kantar khoi article amana khai ne ko mi ani swe ne ko mi ni sobagi sida kai ala ine ko adu among yeng ha je ko o natuna example am per ke ko okay sida ko gi idli and sambar ko is or are ko my favorite dish an hai ko sida ko na kano ko sida ko gi article amadi aure ko sida ko gi article ko gi kantar ko sida ko gi idli and sambar is or are my favorite dish hai as this koi karam article si is or are se kam sina ka de ke karam na hen appropriate o gebe ko adu do se ji da koi na kai khan ga de ke matam da is khan ga ne ba ko is khan ga ne kai na matam da koi na si je pot ani ne u yi ko whereas si je koi gi kano ne ba ko si je kai na matam da koi gi singular koi gi koi gi haibidi idli ko idli amadi sambar ko ani se koi naung ngakni ko adu bo koina palibsti koi gi one this have neba se ta koina palije kai na matam da this have neba ko se single koi gi man palami je koi gi ya koi gi se ta koi gi this have neba ko se koi gi this koi kano na te ko aduna kedo ga matam da my favorite dish have neba ko aduna se ta koina aduga sida koina si je kogi idal and sambar have je asi je kaina ba this am khak ne ko aduga si je kaina matam da kogi ma je kogi single ko sorry nam ko single unit or entity ne kan ne ko sumaina kogi single unit or entity on kan ne ba si makha tara pada kogi sumaina single unit on kogi natragana single kogi entity so na kogi single unit or entity kogi ma'am la kan ne ko ai makha tara panjara ke ko kogi this ya kon favorite kogi this samana kogi singular kogi verb se kogi singular kogi verb sina gani ko maram de si ki kano jine ko is sina ne ko aduga koina yamna confuse koina oise sini ko kogi unit kogi single unit ko kogi single unit or entities ko amakhak se asi koina ani on ubese haibdi koi pot ani on ubne ko adu actual di maje single entity or unit ni ko unit ne ko aduga look at this aina ko ai mang so hana koi kano pasi je aina hajaram ni ko akoi the teacher and poet has visited at the schools and all that celebration and welcome so kon maru udisi kaina matam da the teacher and the poet abziga aduga sije has natragana have ogadra habjine ko sije ta koina aseng bagidi the teacher and poet ko the teacher and poet have never sije koina yamna confuse hoy ko habide koina sida koina man khali je sa kogi oza amaga kogi kabi amaga hai tare ko kogi kana kogi wari sereng iba William Shakespeare ko adu moina koina uye ko adu sije koina ai gi mawang du kogi ai gi mawang du ina pasana kuna high grab ni adu kana ko kogi mawang gi video do kogi yengu do kono yobi ragadi ai kantar ga link mak hapa ikan tawrage mang video do sambi le game view aduka kogi subject verb agreement le ngani ko ala sanga tum game view hai tare ko adu laksara ki asam laksara ko the teacher and poet have je si ju koina sai ki do si ju samana single unit entity ne mi amakak ne bise the teacher and poet je ai oja je ma je kabi ju bai tare adugumba aduna magi kano si kaila ane amtam da he subject lakane ba ai singular lakane ba maram di si je kai magi subject se kai kidawa subject se singular obinina kidawa magi kano du ju magi verb ju singular or kane ko
teacher and point habse only singular akoigi maje mi ani nate amakak nebako admaina akoigi makata abdasu ai hajarake ko makata abda akoigi sugumba akoigi singular unit obe akoigi thadok na be adrabako sumaina akoigi khar layebako like akoigi hajarake ko adudi ke kenabda okay sidi minaraji ko sidi minaraji akoigi sidi law and order ko sidi ko is or are hap kadra ji minaraji ko deteriorating in this city ko haibdi kanam tamda akoigi law and order je akoi manipur tori je akoi law and order je ki tori ham tamda akoigi marai si thare akoigi deteriorating ide akoigi pumthar pa sa akoigi kantaw thar pa thare ko decline tor ko ne ko aduga sidi ko na law and order is natragana law and order ham ko law amadi akoigi magi order ko hukum ko haibne ko sidi ko na sigi sije akoina ngasai na hajabdo sidi akoina is tamgane ko kai no ta ka di sigi aina hajabdo sidi akoigi law and order habja law and order habja sije akoigi single unit ko natragana single entities or single akoigi unit ona mi haja amaka koina habdi akoi kano je amaka koina uganeba amaka koina ubanina kedorge matam da koina sije is haganeba adagidi matang nam yeng ko bread and breakfast ko koi dias ko aduga akoigi a common breakfast ko aduga bread and butter ko siju bread and butter habje asije bread and butter habje asije single unit neba bread and butter habje asije koina amaka on lawdu neba habdi bread and butter habje ani ne lawya deba aduna sejita is la kaneba ko sumaina khale gani ko super rule number 3 dina kaya no hantum da the n ko the aduga n ko habdi the jina mani ko the jina article amani aduga n hayna aduga plus akogi article amagam hapsala article amagam ko adugi rule ne ko habdi ai example picture ke ko the teacher and the poet ko asidam gi minere ko sejda akogi rule number 3 da ko rule number 3 ke ajare ko the teacher and the poet ko the teacher and the poet sejda his natragana have arrive hagadam ne ko sejda his or have ogadra sine ko okay sejda akogi the teacher and the poet has or have amne ko sejda gi minabia abje kai gi minabia ga matam dana the teacher and the poet have never sida misak ani ne ko maram dinga sagi akona have the teacher and poet am tara gadi single unit ne ko adu the teacher and the poet ko article am hapsala magadi ko site ko have di sida article am hape ko article the hape ko adu gadi sije have la kane ko maram di sije ko gi article ma gi kano je sije unit ani sugre aduna adu unit ani sugar gadi magi subject to ani sugar gadi ko gi magi kano da plural la ani ko oh the teachers and the poet ko and the teachers and poet tang hanam gadi miyam khakne ko ingsim ko the teachers and the poet am tara gadi mi ini suri amne adura gadi have arrive amne adu di plural oire have the means ko gi si unit che ani oire have ne ko have di sei kai na tara gadi sida dam yaure ko sida dam yaure ko adu ka sida dam yaure adagidi then sida namu sida dam yaure adu sida e have article am yaure ko sumaina koi gi kedaw ham tam da sida haning ni kam sida ai haning ni jete ne teba akoi gi waziki the ani sure ko sida koi the yaram daga tai akoi gi amak ne law be ko adma sida akoi gi samna the sum and substance ha magasu sida koi sure gadi single neba adu whereas akoi gi saina simwang da zo aina akoi gi magi akoi gi basic koi gi formula sing ha kana aina mawang da koi hapsare ko adagi su yem biro ko aduga makata rakpada koigi sigje masi ai ngasai panju gram ko the ko adu conjunction yawani ko adu article ama ita e ni khangde or the ni khangde si jina kai gumba koigi sentence ama da ko hariba koigi the amaga or the amaga natrana the amaga e amaga any article amaga santro gadi kaina matam mado koigi two different kanwana koigi unit ona natrana koigi entity so na thola ni hamnida sumai haga video je yam sangrani sanga sumai haga danger ge aduga ngasai na aina ngasai pa koi gi kan tok bi am da definition or koi ora sising je fazana kan tok yu ko habi fazana koi na bi ko koi definition da yam da ka ko si je kai marang gi no am tam da si je koi gi any koi gi competitive examination kudi maktai yam toina hangba adugum ba kan omne si je yam toina hangba adugum ba
कोई सिलेबस की कनो ने टॉपिक ने अदुना सिजे इंग्लिश की सेक्शन की ना याम दरकार ले अदुना सिजे कंतरंगा दा फजन ना नबी होजे हाइजरगा वीडियो सॉल्यूशन जरगे कनै पमाना ये फरे कोई लोसिलपदको हाइद मथंगी कंटेंट से आगे मथंगी कंटेंट से कई सेम सिके हाइद कोई लैंग्वेज की को कोई सिगे कोई स्पोर्टिंग एरर्स को हाइब सिंग कोई क्लोज कंप्रीहेंशन सिगे मागी कमाइना कोई मागी कंप्रीहेंशन की मैम नहीं को हाइद कमाइना कोई याम थुना पारगा कदगी मागी समरी कमाइ लथोकनी काना हाबी आइडियास मैम नहीं को नत्रगना कोई इंग्लिश लैंग्वेज की मैम मत जुलै को हाइद इंग्लिश लैंग्वेज याम माई मार्क एम चावे को कोई बैंकिंग की माजे कोई मेंस तना मार्क 40 ने तो कनो 35 ने को सुमाइना कोई येंबियो को सुम को नमजरके सिदगा लेरेको अखोगी मागी अखोगी रीडिंग कंप्रीहेंशन को अदगिदी सिदा मरु यावइजे को अदगिदी सिदा अखोगी से अखोगी सिदा कनो यावरे एन से कोई सिनोनिम्स एंटोनिम्स की यावरे को अदगी पैरा एग्जांपल्स यावरे को अदगिदी सुमाइना लेगनी को माइना अखोगी सिदा सिदा रीडिंग सिना बैंकिंग ने को सिना को अखोगी फिलअप को मजु यामना हंगी को अदगिदी मिसलेनियस अखोई एंटोनिम्स सिनोनिम्स को इदम फ्रेज को सेंटेंस रीअरेंजमेंट पैरा एग्जांपल्स को अदुगा ngsayi hajigido si karam sem sike habdo koigi habi english ki sem jira natragana koigi kanu ki na pakjira koigi reasoning section na paijira habdo adu koigi reasoning section na paijira habdo me amna comment section tha thamera mo adu ki matung ai kan taraga koigi ai set tok jaragi